Kompetisi sepak bola tanah air yang hanya mengandalkan Liga 1 membuat pelatih PSM Makassar memberikan masukan. Saran dilayangkan agar pemangku kepentingan bisa menambah jumlah kompetisi sepak bola di tanah air. Hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya dengan banyaknya kompetisi akan semakin menguntungkan. Pecinta sepak bola hingga klub di tanah air bisa menikmati beragam pertandingan. Sebelumnya Indonesia memang memiliki banyak kompetisi liga, namun sejak pandemi COVID-19, more than one competition for the league, because see, many players, many teams are making the competition, but just one competition, Liga 1, and just can win one team, so means that gonna be at least 3 teams that be sad because go down, and just one team be happy. Football, we need to promote happiness. So my suggestion is, in the other seasons, please make a super cup between who win the Liga Sato and who win the Liga, the Piala President, and try to give more competition to the football. hanya Liga 1 yang masih berjalan, sementara liga lainnya masih menunggu kepastian. Tim Liputan.